Bibiyag kami pa. Opo. Apo. Good. Kumanina nga na tay. Anya ti Tama experience. tikimot ko. Black ate shorts ko brownie. Namin ano ka na ikarasukos? I don't know, like 3 times. Oo. Kimagmantahan ka nga natnag. Good. May recommendam ti mapandijay? Haan, no kaya mo tiglive, haan. Agbiyak ko na I didn't think of it. Oh ya? Anya pay. Nya pati ko na Miss Michaela. Oh, butterfly. Butterfly. Miss Michaela. Anya ti ko na, anya may bagam. Nya tinakita mi kami diyan ato. Ocean. And then Alam nga kaya mo may bagak mountain? suplada dito nga kwan. Manong oras na imakyat ka, ha? Miss, Oh, hell no. manong oras. Kasla may isang oras. Anak pinagangos no. I know. Good. Mag-swimming. Bye-bye. No, can we just drive there? Oh, Agros ka lang. Agros ka lang. Yan ang kilogan mo. Agros ka lang. Good. Good niya ate. May kantumanan? Yeah. Kaano? Kaya pinakadungo ti pagparkingan ng tagtikawan. Sige, Mrs. Bautista, niya di ko na. Excuse me? Ako na kapit ba yan? Ay, Kaya no, taga-barbaryo ako. good. Oh, the dinner ka po. All the way up there. Okay. Papaya mo tipakpakiram ate. Haan, stop where? No? Niya. Kasano nga Rod? So papanantayon? Aguray ka, ada duwa nga lugang kutan ni. Michaela, What? ada duwa nga lugang kutan ni. Okay. Alpas. Hindi ka po dala dito eh. Itsay. Alright. Alpasan.